namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel of course ta ke lola kokwana Fonyonyo kokwana Chauke even then of course ke isuka ke tlhela ka timhaka vele ta Benjamin the president and also Dr. Stole even then emakumu ta ke hetela hi Makhadzi yeah, so kasimntu of course ra ti 27 August no hlamala hi video clip man le ka page ra kokwana Fonyonyo so a hi pfuleni vona ku ndleka hi ndla Master T proper ne loko kwa ntsako wa n'wina as ni nga vula leyi movha ni xavele Diamond Walk loko i loka Diamond Walk hi leyi Mini Cooper ni mi xavelini i latest one ni xava movha ya xikhale jo hi leyi ene i la ta ku mi vona la ndzeni ka yona ne munhu va komba la ndzeni swilo swa proper wa yi vona Mini Cooper wa yi vona latest one wa yi vona gere ya kona hi leyi i auto n'wana baba wa yi vona hi leyi swiswa ka mampela Kia ra kona i bala mana kona hi leyi brand new wa yi vona hi leyi brand new n'wana mani a xihundla swilo swo ti endlekela ni Mini Cooper loko i loka Diamond Walk ku sukela namuntlha ne swi tivi ku ri hayi i na xilo xa ku yisa kaya a wu zika kaya swilo swo ti endlekela a ni fambi ni ri nexa ne swi swa proper n'wana mana ne hi leyi Mini Cooper ni kahle ndi proper a swi swa ka mampela swo ti endlekela ne Mini Cooper ne loko i loka Diamond Walk sweswi hi ku rhwala hi yalewa hi ku yisa kaya a wu nge lahleki i ta famba kahle the way i lavaka ha kona ne swi proper yimani yi paka kahle yimani yi paka kahle so hi leswo hi nga vula tani ku congratulations to kokwana Chauke so i yini vito ra movha Master T na price vele a ni hi swi hi tirhaka swo va Master T swo lango swilo so fike hi kuma the real name vele ya movha and stuff like that okay so hauna vito swi ti vulaka vele a yi xave Mini Cooper yi xave Mini Cooper straight ta hambana na ti Countryman yini so yi xave Mini Cooper normal version a yi Cooper S vele so i version leya so i Mini Cooper leyi hi tivaka mara yi va yi ri 5 door a ni vo tala hi tiva lexa xihafani xa xihafani xa le Tesla ta mi komba xo xa 2025 as you can see a ni hi tiva ngopfu lexi so swi le ka platform yin'we mali yin'we yi kha yi ri 5 door na mhaka leyi basically the same car i movha wun'we but since already yi na number plate ni ku probably yi nga yi xave as a second hand ku la ni vona ku ti-price la ti famba close to 600,000 so it's still very expensive it's GTI man for a standard Mini Cooper ya durha swinene mi nga yi nyajanyaji movha leyi it's very expensive movha leyi kokwani yi nga yi xava la ya un'wana na un'wana it's very expensive na mhaka na central layout as you can see xikirini xi va xi ri la xikarhi and stuff like that so vele mhaka kwa hi la yi tlhe yi kombisa ku apparently ndlela yi ri ka yona la ya yona okay swi proper ne hi swo tala swo ti endlekela n'we hi leyi Mini Cooper ya vatirhi loko i loka Diamond Walk hi kona yo ku yisela i ya kona ya ti tshamela i ri proper i ri kahle hi kona ka kokwana Chauke na boss lady nge kombi swo tala mo vona sweswi ntseneni mi kombaka swona yi senyana hansi va komba na gate mi ma swi vona mo hi ko a xilungwini a xidididini a vo bodiwa hi ko kaya loko hi hina le kaya hi vula kwala ni mi rilela ku la ku ta vona mi ta vona house number ni nge ku komba ni i ta byela kokwa wena mi hamba mi ha mi famba hina ni mi ta kwala mi ta wena la hi koho ka kokwana Chauke a ni amrilela ku ku tiva hi koho kwala la hi leyiwa movha ne
a hi tshikeni swa yindlu hi vulavurini vhele ku hayi hi na jarata a hi jarata majarata hi le koka kokwani Chaukelana and a hi kona ntsena kwa ku loko swilo swi ri proper hi yona Mini Cooper, the latest one u yi vona musi latest swilo swa ka mampela ni siye makhiya laha na wona la a nga ta mpfulela la ndzeni i othi fani wo tlemlela n'wana mani tlemlela i othi mini Cooper lindla swilo swi endleka ne leyi mekeni xana hi ku tsutsumile kaya n'wana mani xi ri a hi fambeni xi ri sukeni ya magaza vito ra xona hi manyana wa ri vona doroba ra Joni mara na hi le mjondolo wa ku vona musane le mjondolo kaya ka swilo ne swo ti endlekela swilo kwala na kwala proper. Very good. Tlhela ka Ben Mayengani and also Dr. Sithole. So previously, I'm sure that I updating now very president I come so Dr. Sithole why vongolela and stuff like that. Ama Dr. Sithole we respond ne. So ndzaka post level mina wena hlamala Dr. Sithole ku ri kahle xinchungu ri kahle yi relaxed to tshama khe hi repeta xi xin'we yi chile ngopfu yi fike yi tsala this post leyi nga veka la throwback vele ya picture ya yona na Ben Mayengani already ha yi tiva image leyi because hi hi vekela and stuff like that okay vulavula hi vona so yi fike yi tsale ku album launch in the sea line uploading so leswi Dr. Sithole yi nga fika yi tsala sweswo ntsena like he does not care he does not care so hopefully impela yi tini yi tshembe swin'wana ku leswi yi ti tshembisaka swona swi loko ni hlamariseni mina Dr. Sithole like against mara ka phanda lo last time nga onha swinene ya swi tiva na yona hina hi mangovo liyo sungula so areds guys areds a na ku zina ku tata swo tala mhaka yo yaleyo mara mhaka lewa and then very se khe tala hi makhadzi homo kha yi hluphi mhaka kona yi hluphi ta khe yi tlula vele khe ya ethembisa ne okay ya ta khe ya ka Nkovani vele ya le thembisa le votala vele ba yi tiva ndhawu liwa ndhawu leyi nga duma yi dumeni hikuva vanhu va cina I think so because loko a ni kha ni languta ndhawu leyi to be honest mina a ni voni like xa special hi yona a ni tivi guys loko ko xitarateni as you can see just like this and then la i tavern ku cinaciniwa kwala so mina a ni voni xa special hi Nkovani tavern ku lantisa maybe mi nga khometa ngomu ku tiva ka I don't know why ku ri special but yeah makhadzi a ri kona leyi a khandla music video ni ku ze ni tata ku vulavula laha hi to vekela ti-video clips vele hi vona ku ndleka hini laha. So kuna music video or I mean kuna album ya na makhadzi yi taka ni siku ku na risimu ra Sisika Rose ne so wona music video lo anga ku endleni le ka Nkovani le so swi make sense because risimu leri ri na Vutsonga a xikarhi ku na Xitsonga mona na mhaka lewa Sisika Rose
ni yi cina se ndzi karhi se so risimu ra kona of course ri nga ku tini lani, okay. So a ni kolotona ku Zukazaka Nation a khensa ka makhadzi vhele ku va a yini ka University of Tembisa, ndhawu leyi trendaka ni nga swi twisisi mina ku why, mi ta commenta below. Just ku va vhele endla music video yi ta yi kha yi huma ndhawu leyi, it's great news, vhele even for that area na vanhu lava xavisaka la, because ndhawu vhele yi ta va even more relevant and stuff like that. Tani swi yi nga ku trending everywhere on TikTok, yi le ku trending swinene ndhawu leyi and stuff like that. Na mhaka leyi hi leswo loko ri amukeza msikabani ta kombela mi tlika subscribe.